The moment I decided, or the world knew na I did not go to college, everyone was looking down on me. Oo, ano gina. And it's only natural. I never had the grudge. My goal ato ha, nga ako ni eskwela. My goal was to never prove others wrong. Kung goal lang jud was to succeed. Kailangan jud maski magtrabaho, eskwela gyapon kay to fulfill that stereotype na kailangan na jud kay diploma. Pwede na gud nagdili na lang mo eskwela kay earning naman. I'm not saying na dili ka mo pa college, but if there is an opportunity for you to better yourself na dili sa normal na pamaagi and it's working for you, then why not? Why are you interrupting something that is working? Welcome to Storyang Kinabuhi, wherein we talk about life, career, relationships, finances, ug uban pa. Kani nga episode among storyaan ang usa sa pinaka-trending na topic karon, and that is diploma versus diskarte. Asa mag-ana, boss? Na mabasta ni. Sige, ako diskarte. Ako sad kay diskarte based sa ako ang experience. Diskarte ko, but wala na ko i-disregard ang diploma. I love diskarte. Why? Because in school, magdiskarte ka. Inigtuon nimo, diskartean nimo imong study habits. Para makapasar ka, magdiskarte ka. Diba? Bahalag manikas ba ka dira o unsa ba? Diskarte man na. So for me, it's an important trait. I do not want to disregard diploma, but I do believe that our education system could be more improved. But diskarte is something that I want everyone to have. It doesn't necessarily mean negosyo. It doesn't mean pod na kung diskarte ang imong stance, disregard ang diploma, dili pod. It's just a trait. Kaya naamang kita mga kaila po dor na medyo focus gyud sa education, pero wapo sila diskarte. Kana man kung diploma versus diskarte nga topic, boss. Akong masulti gito na no, kuwang na lang kay ilan ang usbon ang diskarte. Diploma versus dropout. Oo, mo na good. Ito. Murag hapit tayo nga na nga Kuwang diploma na kayo. versus dropout. Sa ako ang pagtuon na ko diskarte. Kaya I myself, man jud ko ni college, I have not stepped a single footstep diha sa college man gyud. Kaya I chose a path nga mas align siya sa ako ang gusto compared sa if mo adto ko eskwelahan, which is it's different from me, not for me lang siya. Pero mao ni akong ikasulti gyud ana. Diskarte ko kay gusto ko mo go for sa ako ang passion, which was writing sa kato nga time. I am not disregarding sa diploma kay nganuman. What if imuhang passion is to become a teacher, an attorney, a doctor, a policeman, or any profession nga kailangan og diploma? Wa may shortcut ana. Of course, you have to go to college and get that diploma para makuha nimo imong passion. Wala gina sa kani man gud siya nga topic, mura siya kanang diploma versus dropout rather than diploma versus diskarte gyud. So ako lang, diskarte gyud ko, not going for a diploma because one thing is, ako ang ma-learn sa school, ingon ta, I am into finances man gyud. Makita mo gyud niya sa akong mga videos, no? If I go to kanang sitaw kanang course ha, wag ko kabas mga course ana sa college kanang financial management or entrepreneurship. Mas ko ana sa college, very different man siya if outside learning. Kaysa ako lang masamo ni ako i-share. If mag financial management ko or entrepreneurship, na jud ko makaton. I will not deny that. Pero dagan pud kayo chichiburichi. What I mean, kuila ko financial management, kuila ko entrepreneurship, pero na PE, na mga subjects nga that are unrelated sa akong gusto. Sugot ko, muskwila ko, diploma ko, pero dapat akong teacher kay si Chingkitan, si Don Soriano, si RDR, kaning mga naadyo mga big results ba? Kay mo to man sa ko na boss ngayon, yung tag business ta focus. Why would I learn from kanang mga teachers teaching about business? Nawa man gani mga business. May tatawag akong teacher kay kanang CEO sa Angkas, CEO sa Maxim. Kaya na dyan tayo makaton nga, dinagko nga katon gyud. Pero mo lagi, you cannot find those mentors in school. They're not in school teaching, no? They are out there. So mo na, I'd rather go for outside learning. Lahi man po good, boss. Would you agree? Unsa may kalahian sa kanang ni drop out nga naigibuhat versus drop out nga wala. Lahi ra kayo. Imo gani nang musud ang diskarte, di ba? Kay kung ni-drop out ka, panindigan ginani mo. Kung ni-drop out lang ka, kay wala na ka naganahan sa eskwelahan, tinapulan na lang ingon na. Lahi mo gud na, di ba? Very different. Pero lisod kayo i-condemn mo gud ang kana na topic. Immediately ang mo pili og diskarte kay kuan na kayo maglansang na cross. Dili uy, kay kung bote mo na uno. Ako po dor, I graduated college. I wouldn't trade it gihapon. Pero, ang naganahan mo gud ako sa college was the life experience.
sa una door, bugoy jud kay ko college gyud. I was in accounting. So accounting in USC is very strict kay namo may mga cut off. Nagrado. Somehow ako kanang makapil ko kana. Basin na pa ko ilay mabuhat, basin na ko racket na pwede mabuhat. Ingana jud ko. I was really young, nag-stocks na ko. I think I was 16. Yun. Nakasakay kog Double Dragon, nakasakay kog may ana naman sa una. Even gambling company sa una na-invest mi sa akong papa. Mag-computer class mi, nagkuan ko dira, nag-call financial ko din na. Bitaw. Yun. Anya, siguro I wouldn't trade that kay life experience mo good siya. Although medyo ako na theory ra kay ako nakatunan dito, pero you learn a lot just by navigating through life in college ba. Kana bitong ipit na ka, bunguno na ka. So, sa may mong buhaton, may nga na bitaw mo tuod ko na. Kaya I think karon gidor, nagamit ko na. When my back is against the wall, nga na sa una ba na, sapon na ako kay, sa una, si kuglaag, si inom, sapon na ako. So, kung karon na stage akong life, I know how to navigate myself if nagkalisod ko. Ana gani. So, muna makiyon kong diskarte, because all of my college life was diskarte. Nanaha accounting ko, but nakutulo kahagbong. Pero nakagraduate ko on time. Yan naman. Kay, my parents didn't knew na nahagbong ko. Wasa laki ba? Wasa laki ba dor? Ang akong gibuhat, kung po nahayo po na sunda, kinsa. Pero akong gibuhat kay, sikog summer. Akong parents kay busy man. May mag-summer ko kay para dali ko mahuman. Ana? Pero akong gibalik na ako hagbong. Ni akong parents busy man. Di kaya sila maka-check, ana ba? So, of course, since momoto kong cards, I had to deal with it accordingly. Pod, kay kung dili, mabihain ko, patay ko, diskarte na ingon na. Di ba? Kay kung mabihain ko, madugay man ko. Kana, those are the one of the many things na karon bisag unsag yung situation, akong hunahuna kay mo go into kuha na din, kanang game planning mode ba, lusot ba? Ana gani? So, manang in our team gani, if nagani na yung mga mangitag lusot, ako ginaangko na yun. Okay, ana gani. So, Diskarte gyapon. diskarte gid siya. Although ako my stance is really diskarte kay for me, going through college, going to school is depends on your diskarte. Kay if imo lang sundon pud ang pamaagi sa eskwelahan, you don't try other things outside of it, asa naman lang imong learning? Let's address those. Naamanggoy uban, let's address those na mga wala ni college for kanang financial reasons. Oo. Sa katong mga dili lang gyud nila kaya sa ilahang parents baron. Sa kana manggod no, naamanggoy mga people out there na wala sila ni college because of a financial situation, ingana. Sa ilahang generation, no? Sa kang boss nga generation, ilaha ganing iingon ato kay, walay pang college si mamagpapa nako, unsa kong buhaton, mamaligyag ukay-ukay, mag-buy and sell og bisig unsang butang, mag-call center, mag-service crew, karon kay, wala rin pang gasto si mamagpapa, di lang ko mag-college. Wala may buhaton. Lagi. So for those naman nga kanang dili maka-college because na ay financial burden or financial hardship rather, kato mo diskarte gyud siya. Believe kay ko anang mga kuan roles, as in very believe kay ko anang mga working student, especially if traditional, di ba, kay kanang mag-service crew pa, mag-barista, di ba, na may virtual assistant, bookkeeping, writer, ingana nga online. Katong mga traditional nga jobs ilang gikuha, taas kay kung respeto na nila kay ingon tag call center, mag-call center pa. Ingon ta 11 PM to 7 AM, nya klase siya 9 AM, mahuman 5 PM. Rubiha na boy kada lagi boss, kanang mga grabe kayo ig-diskarte ba to get a diploma. Mas nindot kid siya ang duha. Pero sa ako lang di gyud ko to pass gyud ko anang kuan yun going to college. Dili lang gyud siya para nako, dili na siya align sa ako ang gusto. Again, wala jud ko ga disregard ana nga kanang ayaw mo eskwela or unsa. That's another topic for nang ingana. Mo lagi, if unsa ka passionate about, mo na ko ingon nga go for it, and mas better nga if you go towards your passion, at the same time mo earn sad ka. Ana gani ako ang thought. Kailangan sige na puro ra ka passion, di ba? Okay kita, di ba? Kana man kung mga ni-decide boss, like sa kuha, sakto tong giingon ni boss ganiya nga mura kag ilansang sa cruise. The moment I dropped out, no, or what jud ko ni drop out, kay mo ni college gyud. The moment I decided, no, or the world knew na I did not go to college, everyone was looking down on me. Ano gina? My siblings, my relatives, all looked down, no? All looked down. And it's only natural. I never had the grudge towards them nga ila kong gilook down. Kaya ano man, it's only natural. I'm very young. Imagine na, I think 19 ko ato, nga niingon ako nga di ko mo college. And
of course, if you are in the Philippines, if you are a kid in the Philippines that doesn't want to go to college, you are like a member of the Losers Club. Losers Club, Ariana. And everyone would be very disappointed, anak yun iguna. So sa mga maka-relate, no, it's okay. Ang imuha lang yun, ani, is you keep going. No? It's very cliche, no? Pero you have to keep on grinding. And your goal must be for yourself. Kaya nga naman, kanakalay mo ni boss is that my goal ato ha, na ako ni eskwela, my goal was to never prove others wrong. Na di ba? Tanawa ko karon, layo na kay kog naabtan no. Nana ko yung mga achievements. No, that was never my goal. My goal was to not prove my katong mga ni-lockdown ako, but rather akong goal lang jud was to succeed. And here's the good news para sa mga kuandeha who were like in my situation before. The first ones to look down on you will also be the first ones to congratulate you. Sige lang, paabot na gyud ta ana, no? We'll cross the bridge when we get there. Ikaw boss, hearing from that, unsa man imong ma-comment ana? Lahi gitag magustos kinabuhi. Some of us become self-aware at an early age, like you. Naiuban na later on sa ilang life, makadiscover gusto nilang buhaton. That's why others just follow what's the norm. Nga namin na depende mo guna kanusa ka makaamgo. Epiphany pa na kung sa kuan pa ba, sa religion ba, epiphany ba, na nakita nimo ba na unsay imong gusto buhaton in life. That's actually very good. For me lang ato na time, medyo kuan pa mo gusto akong generation sa una. Kana mo gid na siya, which is gamay rin kayo ang modern gid or. That's why ang resulta sa una kay kung kailangan jud maski magtrabaho, eskwela gyapon kay to fulfill that stereotype na kailangan na adyo kay diploma. Munang uban sa una mga mag-call center sa gabi, bahalang mo eskwela. Pwede na gud nagdili na lang mo eskwela kay earning naman. Di ba? Muna ako ang time sa una. So, today magod with all the options and opportunities, I'm not saying na dili ka mo pa college, but if there is an opportunity for you to better yourself, na dili sa normal na pamaagi, and it's working for you, then why not? Why are you interrupting something that is working? Diba? Just because to fulfill an old norm? Dili. Siguro, again, we all have timelines. For me, that was my timeline sa una. Although, I wouldn't trade that, but I think, given that same situation na manarbaho ko, pwede gapon, kay katong na eskwela ko doon, nagtrabaho man ko doon. Although my family is okay man jud, financially, we have a business. So, sa negosyo na mo, namin negosyo sa sinihan, kanabitong mo kuwag ticket din ha. Nitrabaho ko ingon na, kung sem break. Nakaswipe po ko, apply ko ka ng Jollibee, McDo, di mo ko dawaton. Okay, ang dawaton man ka na mang kuhan, financially challenged ba? Okay. Pero sa una, pag ininganan ako, naganahan ako mangitag mga racket na. So, inclined ako sa earning money. Sa una lang, because of school, I can't go all out. Di ba? Muna distracted ko, pirmi. Muna na itulog kagbong. Kasi mo pangitag ka ng kuan ba? Ana gani. Pero again, going back, it depends on your self-awareness. Kung kanus ka na ikaw sayo mo ka na-aware. Siguro ako sa una na-aware ko pero I didn't have the guts to do it. I think kana ganing senior high gani. For example, karon senior high 20. Sakto ba? No, 20 pa, mag-college pa. 20 nagtrabaho na biya ko. So pareho ra sa imo na karon nagtrabaho na ka. Mo magid na sakto. Karon di makarelate ang mga 20-year-olds kay nag-eskwela pa man sila. So, dahil tayo mga lahing timeline, especially with regards sa diskarte or diploma. Pero, we would like to hear your thoughts sa comment section, no? May it be na kay insights i-share or na kay questions. Please let us know, ha? And don't forget to like, share, and comment sa video. And we will see you on the next episode of Storyang Kinabuhi. Bye!